Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryetay o ita alawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Ka man iwayway tinuang ko. San akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo Ibabaon kang harod, kajong. Ka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag nuitad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti Sara tanwang mo asipatom. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti day di akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isunti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalaka nga ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat na di ataaw. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mang ibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkelkit din arepete kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Danag yu lakid din ayan, nanang. Napigsa to'y anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon, nanang. Inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamat. Ado ti atiwan na alimpyo at tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may. Kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na di nakpatpatyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Kat saan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Day tapisom at ibaon mo ang mangisalog di takinayom. Hey, nuang akalag yan. Sinalipak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag ang marigata ni iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo iti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no da kabagyan da mabalin nga alaan akadu at ikabsat mo. Huwan, mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo din.
Uy ni Rod, malagip ko pa idi ugbing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawiden da. Naimbaglakit din ta na singpod ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo ka di. Taipanda ka laangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji away. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko, tanap-napan tayo idi ubing kami pa'y kinimano. Wen, asidag dito syudad day chay. Man-mano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay, agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wan, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, Kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel a balay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagay na mo siguro. Tilo ko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sa anak akwasit. Kasurun mo ket no ibaga ka akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngagngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwartangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumayan titigaon! Hoy, salbag ka akwasit. Makitam to. Pagikaroon ka. Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day di akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapo iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo tamabalin nga isardang ko tag sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ni mina ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga iti gagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta, ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Ang mga noad na panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Pag ko na amat, ay saan nga tatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga tatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag ngawan agigan. Dirihas, kan nakakanda daw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sa anak mo't anap na pananang. Asino tinang ibaga anapanak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang.
Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapetra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amap-mapan ni Jay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, apay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day ta abalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day ta abalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo kadi akadwaan ti anak ko iji vacation house iji away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagayam, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Awan mo tinakit kita mi, di mapmapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit di. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yu ka din ti dakkel a balay? Naimbagabigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakid di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di at ang danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wan iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlang adagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado ka kayat mo ijay, ta presko ti malangag mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Isu nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, lading nitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurokak. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Abda may sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man na mo kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kun rumor ti atidug ang ipen na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay?
Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa daman ang Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, Wasit, kapanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, a? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam, Wasit. Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Saanak a mapanagtakaw? Si kakit di aglang kang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet nga aglang ak nagtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Iswasaan kang agngir-ngirsi. Intun kuan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam nga aglang ak nagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat ang mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito'y mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akasi ti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamiis kaglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot? Magustom ka di dito'y iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalaw mau, kan kanayon ti ungol ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day taadda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Si kaka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio. Ha? Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy ma'am? Wan ko mamanong.
Tapno adda kaduami a lalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada a lalaki. Saan ka nga rod nga gindawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro Taitala ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysa maalalaki jay. Idintaw tadwada a babae jay. Apay ngay? Ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko Ha? kas kalaubing ngagpaisaw. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka. Tasika ti inala da akadwada ijay. Ay unanang. Agsingsingpet ken aggagetak. Tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wen man manong. Mayat dito'y ta presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabitlang Taigalot ko ti talina iti agsinumbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay, ma'am, madamag kumanggayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaadwan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho, ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apay naglaat ka manong. Kaasi kamat nga rod no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan ti mang bibiyag kanya. Panawin siguron, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko. Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kaslagong gunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpat. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kas ti a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nang isakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tuumunod tayo jay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanan manong. Tulungan na klaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasi matumbak. Inakagtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige. Umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay,
Dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak matalaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Ay, ti agas. Agya man na, Atoy mo ti danom, ma'am. Ay, agya man na. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalin na kapanawan, Manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakita ang nakalukat tigig ti dakkel a balay. Ngam sisikarudan sama ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Una raw, ngam ti pagsidda awak. Day babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kajong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Inka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak ko, mamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tanto inton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid, malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay iti dakkel a balay. Ay kita man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kadyong anapu daw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa dayto yan na. Nakitam ka din ti ibagbagak anapu daw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kwa na. Simang puit anak kakutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, inkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan nga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langa na ti disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kajong akwasit adi naktupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pa yung imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, nusaan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka itidakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandaw. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayaw ditoy? Nasingpat, Manong, nagagitpay. Amom ka di, idi na ulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin ang nagkamali ang nangalakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kanima ng Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angin mo kunana, managtulong ka no ti taga-away.
Kasta gaya manong. Maayayo akan ko na. Itaman pa nga ibagang madda pa kay aywam alalaki, ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Nay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae, ijay dakkel abalay. Apay anak kitak ti anak mo ani kadyong ijay. Inalada ka dwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya. Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot ti kas iti anak mao. Abay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga ina. Oray adda diferensya ti anak tayo. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot kan balaw. Nasaon ni Flora, nga inalada ka nun ni Kadyong akas hardinero kan gwardya ijay dakkalabalay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno at damot trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakalabalay. Ibagak asyak ti sumukat kini Kadyong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka atao. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagam na po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam ang alalaing kangam ni Kadyong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel abalay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel abalay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't da ito'y ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, ahardinero gayam ni Arcadio iti dakkel abalay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo italawas anapauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka atao, anak kaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang. Ket armak to ti bagbagam na po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay kituan na. Ipakitam analalaing kangam ni Kadyong. Iti anyaman nga ang gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel abalay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kini Arcadio. No kasano anakastrek iti dakkel abalay. Ta isumet ti aramidem. Anya ka di dagita insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am?
Nagsingpot ka kit din Manong Arcadio. Nangisangpot ka pa'y kadagita. Kaya't ko ngamin asaan kan ang maulaw pay. Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamakan ka, ma'am. Apay, kit dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribukan nak idi nagulaw ka. Nalidayak, isungainyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ako unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akastamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwarti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti busko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaklo ko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagruprupam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Na timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutila ibagbaganakan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin boskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibaga ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ijedakkel abalay? Ay, jak amaw ka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ijedakkel abalay. Saan ko mat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Una, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kaslang amin imposible. Akinayat da ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no din amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a protas. Kasta aya.
Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kaya't mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kastaya. Sige nga, Rod. Umawag at tumanan. Bye. Bye, ma'am. Apay mama, adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayaw kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kuha na. Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adatanig ti biyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita kariman niya ti rupa na mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na iti pekas di aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaikukan ka, Manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo. Hardinero? Adamot ang hardinero ni Manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit Akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaob ingag sasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagragbangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsaritakan ka. Adakan ka, Manong. Narigat mat ni ibagak asaan. Agyaman ak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Sino ka di tinakitak anang salabay kunkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapan tikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na nanang. Desentemot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kit agawa ang nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni Ma'am iti sabaw, nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Saan ka maikari, manang? Makitak lang ang naragsak ni Ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom ken kuana? Ay, saan mo nga ibagbaga takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirignak kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arcadio? Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, Manang. Dinamag ko nga main no napatig ka kinkwana. Kinunana, nga aramidan na ti amin,
Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki ang nakariknaak iti kasjay a panangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Marik na kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Ako na, saan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali ti panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal? Kasasaan kan kinabak na. Kaya't mo asawan, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga, Anya ka di dayjay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta, manang. Uy, padasok nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawan day tanya. Eh? Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di ipalubos. Aday di nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy kumakadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, nakawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramida. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni Ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita ma, makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga ron, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng. Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel abalay.
Kayat na nga iso ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sa baling aldaw, tapanggap ng arman ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Ta inak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sama ta pagdatunan, ma'am. Sa anak apa isagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminumot basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom ti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot. Tisadot, tisaan alimpyaw. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa taon. Anya ka di ti gagara, Manong. Kaya't ko kumangaya brasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kaya't ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Kaya't ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapo iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay ti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay an napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Adda kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko ana. Sino nga tatipunana nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko dahi akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Dayta ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot anagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No kumamaikariak kan ka. Siya kumati mangaram kan ka. Napudno ka kadi iti ibagbagang? Iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak ang maikari.
Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapunaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapod no kanya. Ayatan na nga uray amuna ti kasasaad ko. Ayun panagkunakot na pudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Ket no talaga anapod no. Kidawak nga kalay sa kamin. Ay sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ayun, kasanon nga ino saan ang nakasagana ni Arcadio. Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat la maitugot no anyaman ti mapasamak kanya. Nagawid ka magbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siya nga ron, nanang. Diyak ninamnama ama kaayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaak, saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amagan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya dayta, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasaad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak kini Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya? Ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ating ko? Amukon nga dataning tibiyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatagtipagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan kada kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir? Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay sa may. Kidawa ka di mo saksaktan tirik na, wen? Amumatan ti kasasa ti kabsat ko. Sir? Nangruna no saktan to tirik na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor ataning na. Sir? Amok ngayon pudnunan. So akid dawag adi mo saksaktan tirik na, wen? Itikas ta kasasaad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat la dahil nga Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na ti kabsat mo.
Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapod mo, Mike. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwi na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. No anya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaammo amang iset iti amin. Kapin anong ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapin anuyo ka day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nagisarita ken ni ma'am. Wan, imay ditaw. Kayat na ti sumrakmet a hardineraw. Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kini kadyong nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mal. Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie. Nga oray mabalo ka, Adagos. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo. Isu nga rod nga imbagak, at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat at tinaliday taw ang mapasamak, adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kamilaan iha. Makumikom lang ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner. Ado ti kagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam iha. Regalo mi ka ni manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatag mi kan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama kan Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Sa anak pa anak kaurnong iti aramatan ta? Da Mama kan Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie? Siyak ti lalaki. Ngam,
Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay ita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie ngam pinaay adagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie ti baro. Idi naamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Di da nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isu dakit din ti aggastaw? Saan ka ngagbabain, Arcadio? Tay ko na kon, saan mo akinid daw? At dalatamot pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada a regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay. Isu siguro, abin-bindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Isu asika ti pinilit nga inaya. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, hani? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaalaak kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan ije balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, may. Ma'am, Di da ko maawagan iti ma'am nanang. Angelatan. imbag mata kinayat mo ti anak ko, Anjay. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken ko na. Ay, agyaman akmatan, nukas tabalasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Anjay, kas kala angel. Nagsingpet ka ngamen. Una yan, nanang. Ay,
Intayon to iti syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay nasingpet ta talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin amanugang kunamsamag. Wen kaka, dandanen ti kalaysada. Isagsagana da nga rudan. Agtagtaga-inap ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kas jay mag? Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga rin ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbagak. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat, pati ka matitibag, baga da bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta Kajong. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da Kajong. Anya? Napan ni Angie iti balay da Kajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Angie. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da iti balay da Kajong? Saan nga ta anapandalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikala ta, madam. Ngam adam baboy ka. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya dito'y lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag tay ti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikala ta, abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Ay, wana balayan. Ada nga min baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wana balayan. Ado nga minti kakabagyak asaan ang makapan ni jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka diti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mau. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte daytoy a bulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisan ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat inton agpadaya da ka jong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatyon na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalay sa damatin. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-plan wam nga ramitan. Jak payam mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan.
Iti anya awagas, ti panangipanagnak mo, analalaing kang isaw? Day ti planuhek, nanang. Ay nanak kaw, lipate mo, ta inawis na tamuti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw, anakaragragsak na kadyong kanti asawan. Kung nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini kadyong awan kanyak. Apay binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at tinaituding iti tunggal maysa. Sino nga tamo tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta kadyong bus na. Nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamit, makaasawa. Ay katamangan nupadang betla ang agtaltalo na ti matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay ipanakkel kumat kumaa. Ay naanak kaw, nagsaya atan ngay no makatumpong ka itikas kin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi apagbiyahe na. Mayat nga agpaisoday ta, mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat at talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat dati mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamat gayem ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaet nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din. Wan, sir. Danda ni nagdayjayan, Pasaray itimplaan na itigatas ni ma'am. Kasi amalpas nga aglinis ijay. Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan na nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing nga si kasun ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut day ta relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangandangani. Sikat ti agadan. Saan kat asya? Kaya't kung daak akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa agad doha. Mayat nga agpaiso no amom ti agmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta apapanan. Sige, no day tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam at taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwar ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkan kwa na kaka. Adayuak nga main. Pasanay makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnana iti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak e jabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amaki inom kadagiti sanggar alalaki jay tsanggay. Nay, imbagta na sabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada?
Kasta ka day anak, ay imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan-dan, nanang. Iso nga impas na ko, takababain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw, anak. Nanang, anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang dya pa nag-asawa yaw. Ita, amo maun ti agmanehaw. Narod nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigata na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Bayan! Agdiritso aki dyan tilugan. Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Pero gusto yan. Ah, ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da ito eh? Manong, anda kami kan ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, naka-dextrose kan naka-oxygen. Inagpakitaan. Awan ngamin signali siya unag, isuari mo harak. O sige nga rod. Sino ka dito kinasaw iti cellphone, iho? Matarkakan-ta ka mat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na mama. Inta ni di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti ko na ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso ana ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam now, mama. Kabaalan na kanaw. Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga ruti imbagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adda awit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastigayam ti aginaw. Amom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Ngam naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Kayso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Anam kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama. Masapul nga daibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumang agsao iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat.
Di tay ko mapagladingitan dagiti na ito yang ama pasama. Addan to na pukok. Ngam, madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't itikabsat ko, mama. Amo na ngagpagganti biyag na. Ngam si tutured na nangawat. Iso nga rod ang madanaga na kiti mabali na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan nga agsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. Addan to pa'y dagiti na salunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie, intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib karan tayo ti pakinakam tayo. Maipapan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday ka. Kung ngamin ti doktor, amasapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagi panyo kanya. Ha? Pang-aasim kumamot Tasaan kang agsao iti gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awaten tayo latan as ipupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat kadag iti paspasamak. Timang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awaten dagiti pasamak. Marigatan kalakit di nga agad jas. Para kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod na inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ang sanuungak iti suling agladingit. Ad-ad na ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na ospital kanumot ti banugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Hangam, dayawag kit diya, tauray anda sakit na. Kaya't napailang nga isaragat ti salon at na, para iti ang balen nga anak na. At sakit na. Imbag tadi nalinapdan ti panagsikog na, no at daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kaya't nagada ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan na nagsartang ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Ah, Nagtaray mo't ang tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. si kamat gayam dayta sinalbag ka. Ha? Imbag ta dinak intaray tinuang ko. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaut. Amumunti ag maniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mau. Inak ko mailugan ni nanang iti pasagad. Ha? Saan nga na makapag na? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mau? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapag na. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mau, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di. Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, intan, ang mga nuadadakas pa ang mapasamak ka ni nanang mau. Sige nana,
Agsimpa kayo ni Tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay barawk. Ay imbagman, tayo may ka dito'y pakadanunan tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinuang amangi guyod iti pasagad. Ay, agyaman kami barawk. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang kada tayong agkakaaruban, ana. Datayo ti agtitinulong. Kastan tumot ti aramidan mi barawk. Nung amin daduma at adama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry barawk. Numaminsan, awan na saya at nga itdan ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo nga agpasada iti taksay. Naladaw ka asimmang pati iti rabi eh. Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na nga agpaiso into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Iso nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basitan asan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga aganak? Inak awisan, takadwak amak na. Ay, itimplaak pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli ta ijay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak ti magna nga oray siya. Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasanon no siksi ka. Unay lakat ti danag mo ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagdungom kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak na. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mat ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun kaginan na. Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Anya ka din day ta asasawam, hanay. Intun umay abulan ng tikasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wan iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wan iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isu mo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti imbagada iho. Babae ka no ti apo ko. Adyan to basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Nasakit ti tiyan mo, hanay? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na yani. Anek ko, mabanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Wag, umayan! Agyaman nak. Hello? Sinapsapa mo timawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya? Agpas nga iti kaaldawan ti kasangay na? Huwag nga ron, mama. Nasapa nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Dahil libur raw. Sige ta umayok ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek.
Sige mama, urayin na kayo. O sige, bye! Di kay ko maagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adan ton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka di day sasawa mo niya. Kaya kunti na mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. At nada ka sukat. Hindi ka kumagsaw iti kasta, Angie. Saan tayo ko maapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat. Nga na ako. Ijay, awanan ti sakit kan rin. Agas lang ti magbibiyag kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa. Ay. Ada maulaw ka mangkitkita kan ka tumakder kan tumugaw. Agnerbyusak matan. Hapay ngayon nabayagan. Ay. Ha? Isu ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga. Ngam, lading itek. Ah? Awan gasat ti ina. Anya? Anya! Ay na, nakaay-ayat na ubing ni Baby Angeline. Makaparayo nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kanto nga ipawitan iti paragatas ken paradaya perna. No sa di naman ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan di vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipawit minto ti sweldo. Ay, agyaman ak ma. Kung naklakit din, papanawin da ko. Masapul ang maasikaso na imbag ti apuko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangted iti kasukat na. Uray am muna, nga agpagad ti salunat na nga agsikawg. No sa di naman ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, deseryetayo ita alawas, anapaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.